Reka ngushimire wo gukomeza gukurikirana amakuru ya PI Network. Iyi ni Mwizerwa Media TV. Njyewe ndi Mwizerwa ukugezaho aya makuru. Tukaba tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu umuntu mininga PI Network akwiye kuba yujuje kugira ngo abe yiteguye neza kwakira PI ze mu bubiko muri wallet yiwe. Ni ibintu byagiye bigaragazwa byakozwe mu gihe kitari gitoya, tukaba twagenda tubinyuramo kugira ngo twibukiranye, ndetse n'ushobora kuba atarabikoze kugira ngo nawe abe yabasha gusobanuza, kugira ngo nawe abashe kujya ku murongo w'ibyo abandi bagiye bakora. Aha nk'uko bigaragara, icya mbere ni uko umupiyona wese akwiye kuba ahora amayininga nk'uko bisanzwe kandi ku gihe, kuko tubona ko izi PI Network hari igihe kizagera umuntu akaba atabasha kuzibonera ubuntu nk'uko uyu munsi tuzibona. Icyo akaba ari ikintu cy'ingenzi rero umuntu wese akwiye kwitaho, akaba amayininga ku gihe. Ikindi kintu cya kabiri ni uko agomba kuba yarakoze name update appear nk'uko bisabwa. Ngira ngo icyo kintu twaragisabyeho, timu ya Dr. Nicholas yagaragaje ko umuntu agomba kuba yaragaragaje umwihariko native y'igihugu cyabo, akagaragaza umwimerere w'uburyo ki amazina aba yanditse no mu gihugu cyabo. Akaba ariyo mpamvu n'iki kintu ari ingenzi. Ikindi kintu cya gatatu ni ukuba umupiyona wese yibuka password ye ya account, kuko iki ni ikintu cy'ingenzi. Ukwiye kuba uyibuka ukayandika n'ahantu hari safe cyane, ku buryo isaha n'isaha ukeneye kujya kuri account yawe ushobora kujyaho igihe wagira case, ushobora kugira accident bikaba ngombwa ko account yawe ivamo, cyangwa se application ikavamo, bikaba ngombwa ko wongera kudownloading indi. Urumva iyi password uba utayibuka byakugora kugira ngo winjire. Ikindi ni uko ugomba kuba wibuka phone number wakoresheje, kandi iyi simukadi ukaba uyifiteho access, ndetse ukayicungira neza umutekano. Ikindi kintu cya gatandatu twareba ni uko umupiyona wese agomba kuba yarakoze phone number verification. Iyi verification ni ingenzi cyane, kuko igihe ku bantu bashobora kuba batarakoze no verification, account yawe ushobora nko kuyibura, bikaba ngombwa ko wongera kudownloadinga app. Igihe utakoze verification ushobora kuba wahomba PI zawe. Urumva ko iki kintu cya verification ari ingenzi cyane. Ikindi kintu nicyo twabona ni email verification. Twareba ikindi kintu cyitwa Facebook verification. Ibi ni ibintu by'ingenzi, kuko aha ni ahantu dushobora kuba twazajya duhererwa n'amakuru. Email nayo ikazajya ikoreshwa na Facebook. Ibintu rero ni ibintu by'ingenzi umuntu piyona wese akwiye kwitaho. Ikindi kintu twareba hano ni uko buri mupiyona wese akwiye kuba abitse neza za mfunguzo za passphrase, za mfunguzo zifungura wallet yiwe. Ubwo rero izi mfunguzo ni ingenzi cyane, kuko ukwiye kuzibika, kuko hari ubwo no muri server ya core team ya Dr. Nicholas ushobora kuzazikenera ukaba utazibonamo, kubera ko tugirwa inama yo kuzibika neza. My friend, izi mfunguzo za passphrase kuzibika kuri email ni inama twagiye tugirwa kenshi, ariko si ukuvuga ko bihagije. Ushobora no kuzifata ukaziprintinga ku ipepa, ukazibika ahantu, ukaba wazandika ukazandika neza cyane, ku buryo wizera ko ziri safe wazibitse, udashobora kuzibura. Ikindi kintu twareba ni kuzamura security sako, kuko ibi ni ibintu bimwe bigufasha kuzamura rate umayiningiraho. Urumva ko nacyo ari ikintu cy'ingenzi. Ikindi kintu tubona ni uko umupiyona akwiye kuba yariyanditse
yariyandikishije ku isoko rya P-Chain Mall. Iri ni isoko ryagaragajwe ko rishobora kuzacururizwaho PI, umuntu akazajya yishyura product akoresheje PI network. Ubwo rero umupiyona yakabaye nawe afata avantage yo kwiyandikisha kuri iri soko. Ikindi kintu twareba ni uko umupiyona wese akwiye kuba yarasetinze PI lockup. PI lockup ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko ni uburyo ki bwo kwizigamira, gukora nka fixed account, aho twagiye tugaragarizwa ko ushobora kurokinga PI zawe ku kigero cya 25%, 50% se, 90% cyangwa 100%. Ushaka kuzirokinga mu gihe cy'ibyumweru, mu gihe cy'umwaka umwe cyangwa imyaka 3. Aha ngaha umupiyona akaba ahitamo uko abishatse. Gusa icyiza ni ukureba nawe aho hashobora kuzaguha inyungu nyinshi. Ikindi kintu cy'ingenzi ni uko umupiyona wese akwiye kuba yarapudetinze PI browser yiwe kugira ngo abashe kujya abona update z'ibintu bishyashya byagiye byongerwa muri system. Ikindi ni kuba yarahereje PI browser permission yo kuba yakwaccessinga camera, contact na storage kugira ngo bizafashe igihe uzaba ugiye nko gukora KYC kugira ngo kamera izafunguke ubashe gufata amafoto. Ikindi kintu twareba ni uko buri mupiyona wese akwiye kuba yarasetinze mainnet wallet. Muri wallet yiwe hari ahantu haba hari ptestnet na mainnet. Umuntu rero akwiye gusetingamo ino mainnet wallet. Ikindi kintu cy'ingenzi ni uko buri mupiyona wese agomba gukora wallet confirmation. Iki kintu cyo gukora wallet confirmation ni ukucyitaho cyane kugira ngo ube uri ku murongo w'ibyo abandi bapiyona bakoze kandi ube wicaye wumva ko uri safe. Nyuma y'ibintu byose maze kubabwira, niba warabikoze neza, nuko wagumya kwitegura neza ukarinda account yawe, kurinda kunyuranya n'amabwiriza ahasigaye ugategereza KYC. Kandi nkakubwira ati bonne chance, komeza mining. Kuba waramenye PI network ni amahirwe. Wibaza impamvu wagize amahirwe yo kumenya aya makuru. Ngira ngo kubazi Bitcoin ni cryptocurrency yabayeho yo muri za 2008 miningwa nk'uko tumining PI network. Abantu bamwe bakabifeka, ariko my friend byaje guhindura isura. Uyu munsi ngira ngo tuza agaciro ka Bitcoin uko gahagaze, kandi hari abaziboneye ubuntu saha izi ngizi bameze neza. So nakubwira ngo congratulations kwa wamenye PI, kandi keep mining, don't forget to mine as much as possible. Igihe bigishoboka reka tumining kandi crash. Ibyiza biri imbere. Hasta la vista. Mwari kumwe na Mwizerwa Odeva kuri Mwizerwa Media TV. Stay tuned, amakuru nakagaruka.